I još nešto, ako neko misli i pametno da je ovo snime neki satelit koji je došao iz Marsa, ne možete to raditi, to je stvarno, ne može. Morate biti makar dekan, ne možete se to. Well, that's the fine. Yeah, let it go here. There it goes. There's the hot kid. Here's the hot kid. Here's the hot kid. Commander, get on here. I got you. Yeah.
Ja, Roberto. Ja, we're fast.